شاء الله. يا سلام. Organistoota jira kuno abdii koomii afaan jira. Ya سلام. namoota hedduu jira agarsiisanii kuno orgaanistiin nuti kan yeroo ammaa kuno qondaalli jira oomishaanis kuno oomishaanis asumaatiin isaan tokkos asiin jira lakkoo ibsa raappiin galatoomaa isin jenna uummata keenya ما شاء الله تبارك الله كيف كانوا مرا مياتي هركنا وابك كايسن والله أكبر يدك يا الله جرى يا جماعة أنا أبلي نبرة إيه يورو أتي على سكيدا هاي ما بين أبلي نبرة ليه جواب كيف مرجع nuwalisa sirba tokkummaa yaa ilmaan oromoo tokkummaa sirba jahu sirba bareeda ergaa qabu tokko irratti keekamu sirba bareeda ergaa qabu ka gitaara yookaan piyaanoodhaan nu taphadhaa yookaan afaaniin nu godha. Wow, ya, sobra esta barriga, fíjale, wow, ما شاء الله كان لا أقول ولا يا سلام أو جاها كذا فلان بنا فلان أكنا جميل بروشتا أكنا ما شاء الله إلين شامونا إلين جاك أمي يا فريدين أكنا لا يا سلام يا سليم جميل أكنا لا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله يا سلام تبارك الله ماجد رصاصة يا سيدي يا سكين واو أما أديرو تو أجتي بسا أديرو فيا تجرا ما شاء الله تبارك الله جارتي بروشة الله لا يا أورمو جارتي دمينا ما شاء الله أي سنتين سري بني أكان إننا نمشي بني كه أكان الله هو يقبل بتامي أكان الله لكن تلا كباتي لكن دمينا تبارك الله جميل ما بداية سينكانينه دوبا دروقي بينا سينكانينه نمني نمان بيخو ديكاك الرتي نمني سيبينه سيمدرسة روموني أقول لكم دوم تلاقي يا نمني نمان بينه نمان مدارين تكه Kana mo may yawa sa kana durati nabi odo bolisi sa kai na bawo ko dugala to me bolisi ko pa dugala ko kada umri siare re to bolisi wali singa gala to me
إبروخينيا ربي أمري شادير سؤالي تيتي وجن نمني سنبين سمداني دكتي أوروموني برادو بخي بينا نمني سبيه خيوسي أربسس إرابريدا نمني سبيه خيوسي فارسس إرابريدا نوتي برادو بخي وان بينو في إزر مزري راوري خيسن كندنتي شني دمينا شني هيو شني كايو في حقيقتي وعمل دمينو ما سيكين كانني أكما كشلبوما تيك توك رتي يوكا دكتورو يوكا ماسترا يوكا ماري بلدان كان وصون تاني ilma abbasa wante hebekan ilma aderasa wante hebekan ilma esuma sa wante hebekan wadi sama daloni wadi sama dalun mubbasan nuti sibeka ilman hadadeti ilman abba keti ilman ulla keti ilman ganda keti nuti sibeka nusibeku chala ujin keti sib mirkanesa fakkeenya yoo godhannee waggaa 3 asirra jira Ibro Shataa Miidiyaa kanarra guyyaa tokko mufatuu sifi qabee rifatuu sifi qabee Oromoo wajji deemutti nama deemaa jiru irratti kana caala lafatti beeyna gandatti beeyna kanaafi damiinummaa si kanine Ibro namni si beeku si haa madaalu akkuma Oromoon jettetti waan si beenuuf si kanine maqaa uummata Oromootiin damiinummaa si kanine jira damiin Ibro Shataa ilma hayyuu kanaaf umrii nu dheeraadhu rakkoo fi balloo dhuftu rabbii gaditti nuti siin fixanna jennee jirra tolli dhufuus tola keenya nu wajji gammaddee rakkoon dhuftuus rakkoo keenya waan rakkoon irraa dhufte nu wajji qorattee akkasi jala yaanutti bakka si buufannee jirra umrii nu dheeraadhu si jaalannaa si kabanya bakka jirtutti ani obboleettii ta'e Nasraa Gursum sirraa fagaadhu san qaamani sindiraan jira fakkeenyaaf ani Kaayiroon ture Kaayiroo deemeen biyya kana jira qooda si malu itti yaadee sadarkaa akkasii qophoitu godhuun kiyya ani singoone akkan si godhu duuba dura keetu si godhe waan ta'eef kanaaf kabajaan nu gattaa'ee nu gatteessisaa kabajaan kursii irratti nuuf deebisaa dameen Ibro Shataa umrii nu dheeraadhu siin jenna warri si biratti argamanillee haa galatoomanii galatooma hordoftoota keenya kabajaatu isin malee jechuun barbaada galatooma. Wajjin umuraa sifaati warraa kee.
Aku